ma tantx stajt nom, ma stajtx no exercise. Kont Rid ġa. noqgħod attenta ħafna. Jisu kelli xar li jisni konsew f'til pregnancy. And I was really enjoying it, and it was exactly before PPROM happened. Ġifieri so dak ix-xar ta' qabel. Inti ma tistax tajt. Vera, really enjoyed my pregnancy. Unfortunately not. Fil-fatt dejjem kont ngħid jiena vera ma ngħirx għal-nies, vera m'inhix persuna li ngħir. Imma ngħira ftit għal min kellu pregnancy sabiħa, and they could enjoy it. Blind and they kwiet were excited about having the baby. Dik kont ngħidha ġieli. Mela ma tkun eżatt qabel PPROM kont sifir darbtej li nixtieq ngħid li m'għandix taqsam ma' għalfej infaqali l-ilma. Le, u nispera li kienu saqsewni xi nies, imma le, u nispera li inti qatt ma għaddilek sib minn moħħok. Le. I mean kont saqsejt fil-bidu ovvjament. Imma le. Most of the time it just happens, unfortunately.